ketulusan sampun kenten bersatu mesitian lan sanatiosan ingkang punika titian lunas sering krama sareng sami nabi saged dados ketua saking Idana Lingsir mangga ketincapan pelaksanaan dan sampun iraga mesikian sareng sami asa puniki pemargine sampun tertib sami raos sampun aturang bakti munasi cering ketarema ketare kawitan ketare sadaya minggu lantur titian lunas wangine nyanan melanturan iki dudonan upacara titian lunas krama semeton sareng sami mangga sampun benten ring raja galai jam 7. Jam 7 sampun presiden semeton krama sami sampun benten ring raja. Pet benten atur ilen-ilen mangga wangine nyanan malih musola. Semaliha titian lunas ring alit-alit dudu pesare puniki sampe ngaturang ayah istri-istri mantan iki lanang-lanane kari lek-lekan puniki yang dados sudah titian mangga sareng dudu pesare nike lanang istri sari alit-alit mangga presiden aturang ayah minapke asapunika dumun atur pioleh titian rapailah dudonan upakara biki rena makin sampun presiden puput kewanten ring penganyar ring penyinaban wasanita kantor memargi nah mereka demun titian atur pione aslinya sampun ring pemargi kan manuk ring ase ring raga titian lunas mangga ke Ampuraya sarang-sarang sekali pemargi sami presiden atur kemargian sampun memargi angkat inggih tidak terjemahkan atur balik tidak untakin untuk para masanti. Om Santi 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 Om